Ne zato, ne zbog ljudi koji su tamo bili na žiri, oni su, kažem, dali maksimum, ne zbog onih koji su na temelju toga htjeli napraviti svoje karijere. Neki od njih su napravili, neki su i dobili previše od svega toga. Točno je da su ti ljudi i zapovjednik koji je predao to, on je znao gdje su, znači ta dva topa su bila ostavljena i bačeni su ključni dijelovi sa njih. On je znao gdje su oni bačeni, napravljeni, vraćeni su nazad, za dan i po topovi su bili spremni za djelovanje. I oni su napravili maksimum od ono što su mogli napraviti. Ali ja vas pitam, šta bi se dogodilo da nisu Vodičani kod Okita, gotovo goloruki, zaustavili tenkove? Pa pitao se neko čime su oni zaustavili tenkove kod Okita. Kakvo su to oružje oni imali? Da nisu na Pakovu selu zaustavljeni tenkovi golorukih ljudi. Pa čime su oni to tamo zaustavili? Nisu oni imali ni posebno od jedne, dvije zolje. Dakle, sve su to, da ne kažem da ljudi koji su bili na Šibenskom mostu, da ne kažem ljudi koji su bili u blokadi vojarni po gradu Šibeniku. Zamislite da su izašla vojska u gradu Šibeniku i da je kakav bi haos nastao. Ali su neki ljudi u svom interesu napravili svoju priču. I kad izašla knjiga oba dva, 1992. godine ja sam bio protiv te knjige. Jer sam rekao, pa čekajte, pa ne može pisati, vi ovdje nemate ni jednoga direktnoga sudionika, svi ovi sudionici koji daju izjave ovdje su bili u sudu, u podrumu suda. Obavljali jesu zapovjedne dužnosti, ja to poštujem. Ali su bili u podrumu, vi nemate ni jednoga direktnoga sudionika, ni sa Šibenskog mosta, ni sa Žirja, nemate nikoga. I to je ono što mi moramo napraviti i to je jedna inicijativa koju mi sada pokrećemo, da povijest pišu oni koji se stvarali. Ne na način da to pišem ja ili da to pišete vi, nego na način da na temelju naših saznanja, naših izjava, to ljudi od struke, povjesničari i ostali, ali to je domena države. I mi moramo pritisnuti državu, mi nemamo ni jedan dokument zapisan u ovom. Mi ne znamo ni koliko ljudi se, mi ne znamo šta se dogodilo. Mi slušamo priče, jedan priča jedno, drugi priča drugo. Ovaj kaže ja sam zaslužan, ovaj kaže ja sam zaslužan. I to je ono što se nama događa i zato mi ne možemo imati više ljudi od ovoga što imamo ovdje. Zašto mi imamo danas 10 proslava po Šibeniku? Pa imali smo samo jedan rujanski rat. I treba biti samo jedna proslava. Da li će vi ovdje u Rogoznici, Vodičani i tako dalje, napraviti svoju malu proslavu? Ali mi moramo imati jednu centralnu proslavu. Mi je nemamo. Zašto je nemamo? Zato što oni koji su pisali povijest, odnosno oni koji su najglasovniji, vi pogledajte u zadnjih 14-15 godina ko vam se pojavljuje na radiju, ko vam se pojavljuje na raznim tribinama. Uvijek 1, 2 ili 3 čovjeka. I uvijek su iste priče. I sad se postavlja, čekajte, šta je značilo naših 140 dana do tada? Šta je značilo na Pakovu selu u Gororoki ljudi koji su ostali? Šta je značilo Vodičani što su nastavili to? I s druge strane, vrlo jednostavno rečeno, ja znam da će od toga biti, previše da će biti sada napada i šta ja znam kakvih, ali mene to zapravo ne zanima. Vrlo jasno. Topovi sa Žirja, njihov krajnji domet je negdje do Bogdanovića, a tu Srimska Lokva Bogdanović. Ključ povlačenja tenkova sa Šibenskog mosta bilo je upravo nakon osvajanja ovih vojarni, jer su onda topovi od 85 mm dovučeni do gore iznad razora na ono brdo, dakle su djelovali po to, i od 130 mm topovi koji su na Jamnjak stavljeni i djelovali direktno po mostu. To je razlog povlačenja topova tenkova sa Šibenskog mosta. Ali mi to nemamo nigdje zapisano. Jer imate ljude koji su siledžički nastupaju. I te siledžije pišu povijest kako oni hoće. I to je naš problem. I još jednu stvar. Vi znate da je Šibenska brigada, 113. brigada, bila najpriznatija po svome topništvu. Od 130 mm, topovi 130 mm. Ti topovi su upravo uzeti ovdje. S druge strane, ono po čemu su najpoznatiji, to je, znači, taj uzik oba dva, dogodio se ovdje. Nije se dogodio na Žiri. I sad, dakle, pitamo se zašto se događa da sve manje branitelja ima? Pa mora biti manje branitelja. Jer smisao ovih okupljanja nije, od ljudi koji ih organiziraju, političara, nije bio smisao da se mi prisjetimo tih događanja, nego da političari
da oni beru svoje političke poene. I u tome je problem. I mi to ne smijemo dozvoliti. Dakle, povijest moraju pisati oni koji se stvarali. I to je naš temeljni cilj. Ne osporavajući nikome, pa i onome koji je jedan dan bio. Jer vi imate situaciju da je vama konkretno čistačica u Ministarstvu unutarnjih poslova danas ima status hrvatskog branitelja. A ljudi koji su bili predsjednici kriznih štabova, a mi znamo da šta su sve morali odraditi, njih nema nigdje zapisani. Ne postoje nigdje. Mi imamo puno stvari o kojima moramo raspravljati, koje ne moramo raspravljati. I sad se pitamo, ja nazivam ove, oprostite mi na izrazu, ja se moram ispričati, a ove podrepaše koji podlaze politici i onda se misle hoće li ići na ovaj skup, će onaj, hoće li mu reći ovaj ovo ili će onaj sići sa onim. Mi moramo doći u situaciju i naša je stvar, mi ćemo tu stvar pokrenuti, proslava mora biti jedinstvena. Ona mora biti i ljudi iz Vodica, i ljudi iz Krazinskog zaleđa, 113. brigada koja je branila, i mora biti ljudi iz Pakova sela, odnosno oni koji su gore sudjelovali, i odavde iz Rogoznice, i sa Žirija, i ljudi koji su branša. To je proslava za branitelje. Ali nema mjesta političarima političar koji dođe mora imati toliko političke kulture da se samo drži toga događaja, da to pozdravi i da ne priča o dnevnoj politici. I onda ćemo imati više branitelja na ovim skupovima. Znači, branitelji se osjeti da se na neki način, da je to za njih. A ovako vi služite, dođete, ja već 14-15 godina ne idem u Knin. Pa ljudi padaju tamo postrojeni dok je bilo na igralištu Dinare, ljudi padaju u stroju postrojeni, a oni deru. Nema tu ustajanja. Jedan, drugi, treći, 10 političara se izmijeni. I onda se pitaju zašto im se žviždi, zašto se događa to, zašto sve manje branitelja se događa. Mi imamo sada situaciju, evo zadnji događaj, nažalost, ovo što se dogodio u Vodicama. Pa ne trebamo se mi pitati zašto je to. Ja pitam vas, ima čovjeka koji je 960 dana bio na prvoj crti. 960 dana. Nije došao u mirovinu. Dobio je sada, imao je nekakve u životu svojih problema i tako dalje, postao je invalid koji mora ići u kolicima. On nema nikakva prava. Šta znači njegovi 960 dana? Pa gdje su braniteljske udruge? Pa gdje su ti ljudi koji štite ta ljudska prava? Šta to znači 960 dana, a čistačica ima pravo drugačije? I to su, prijatelji dragi, ozbiljni problemi. I meni je drago da vi, kao sudionici ovih događanja, hoćete ovo zadržati. I to trebate zadržati. Ali moramo napraviti da to bude jedinstvena proslava koja će biti na ponos svih branitelja i svih građana Šibenika. Jer bez te cijeline ne bi bilo ni pobjede, ni onoga što se dogodilo. Eto, ja vas ne želim više zamarati. Hvala vam lijepa. Hvala gospodinu Eraku. Posebna čast mi je pozdraviti izaslanika zapovjednika Hrvatske ratne mornarice u ime kontradmirala gospodina Roberta Kralja. Molim vas da jednim aplauzom pozdravimo kapetana bojnog broda gospodina Joška Šantića. Sada vas sve skupa pozivamo da zajedno obiđemo položaj u vojarni, a nakon toga će biti polaganje vijenaca na središnjem križu u Rogoznici. Hvala vam lijepa. Oni su to sve spizdili. A je li kasnije tijekom nije ništa sve?
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Pomolimo se. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, za ove naše branitelje, koji nam bijaku bliski i dragi, a koji su nas, darujući hrabro svoj život, napustili. Zahvaljujemo ti na svem prijateljstvu što nam je od njih poteklo, za mir i slobodu koju su unosili među nas. Zahvaljujemo ti što su se patnjom naučili hrabro i izdržljivo boriti za slobodu svoje domovine i što se u mjenama ovoga nestanog života, što su zavrijedili, da ih poštujemo. Molimo te, ne daj da se izgubi išta od onoga zašto su se borili, zašto su položili svoje živote, zašto su njihovi napori, kojima su hrabro branili svoju domovinu, iznjedrili njenu slobodu, dostojanstvo i mir. Ono što su živjeli i činili, neka pridonese dobroti novoga svijeta i nove nam domovine Hrvatske. Daj da ljudi što će za njim doći cijene sve što je njima bilo sveto, da u svem u čem su bili veliki i dalje nam zbore i sada kada su prešli u pokoj. I Bože, da sada, nakon njihove hrabre smrti i zbog njihove smrti budemo dublje međusobno povezani, a ne razjedinjeni. Daj da u miru i prijateljstvu zajednički upoznamo Tvoje obećanje, da ćeš i nama biti vjeran kad prijeđemo s ovoga svijeta i zajedno biti s njima u vječnoj slavi, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Od vrata pakleni izbavi, Gospodine, duše.